Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Ano ko ram kasin? Tigunag. Ni Marie. Kurso natak ni Marie. Manong na imidyak pulos pagarupen na ita nga nagsanaay nga kaslaki musilap ti kasinsin ko. Gayam, dati-dati nga sabsabungin na. Dati-dati manong name nga ar-armanan ni Marie. Ngayon mo lang kasin. Baka sikat kayat na. Karikat mo na, rabalan ka kasi. No. Nabayaga ko nga gar-arim kayong kwa na. Ngayon, kas-kasting awan ti mauray ko. Siguro, saan nakakayat, katsikat kayat na. Tikasinsin ko, nagabukad di kagayan, ngayon medyo tilawag. Kaya't, sugayam ti kayat, dati ar-armay. Okay lang, umot sabsabali ka na to. Ang kasinsin to, di ba? Basta kasin, no hard feelings. Okay lang kasi. Ano orti mabaling ko, nasikat kayat na. Hamot na siyak. Di ba? Okay. Armok nga ron ni Marie. Kinunak manong nemi, iti na minsan nga panagpasan trumi kalpasan ti makalawas ka nagtrabaho iti construction. Tagagagayanak manong nemi mayak dito lawag, takayat ko ti mangsapol tinapimbinta sa pagtrabahuan nuno na imbagagasat. Nagtarusak, iti ayan dangkel, iti ayan ti kasinsin ko. Simreka, iti construction, iti so tibang susuro kanyak, kabot tamay sa isunan nga mason. Ita, takal ti utang ko na yung baganakim ti kasinsin ko. Ribalag pa'y. Ngayon ko na namat manong naming, okay lang. Matsabsabali ka na kami. Ay ka manong naming, and daton ko ti panagayat ko, kini Marie, kahit siyempre, kabot ay patpatignak met, inaklon na, ti panagayat ko manong. Kaya hindi nga pa nangaklon na, ti panagayat ko, manong naming, nag-date kami, nagbuya kami ti sine, nagpatingkaan na, nga napang kami iti hotel. Virgin ni Marie, manong naming at nagikwa. Kaya hindi naman mo, anda ito, manong naming, ti kasinsin ko, diya ka mo numaragsakan mo no. Masaan? Siya tinikarik ang kuha na kasi. Bayam kasi ikarik. Ikarik kan ka. Nga no adanto kurso na dam nga babae. Iyaram ka. Tulungan ka nga garam. Kinunak manong nemi. Kaya di may sa nga gondaway nga sadya kami bintar nga ni destino manong. Medyo nasilsil. Dito'y kami nga ni destino, manong nemi, kat dito'y, nga da kursonada ti kasinsin ko, anak daking ko ti balay, anak ti hawayano manong nemi. Tsambam kasin. Abay, siyempre, anak ti hawayano. Siyempre, no manubya misuna, maasawam, may tugot na kanto sa di Hawaii. Nabaming nga rin pinashare ni Sweetie, manong nemi, siya tinagtugtog, kaya di mailukat tiri daw. Oh, Nestor, sumrek ka. Sumrek kayo ko nang. Takadwak ti kasinsin ko. Kadwak kayo gayam nga kasinsin. Sumrek kami. Siya ti mabay kang kuha nang yung kaputa, ti kasinsin ko, manong nemi, iti iyarim ko. Pinanawa kita. Good luck kasin. Sweetie, ti kasinsin ko ha. Di mo papayan. Hindi maamuak manong nemi, nuanyat napasamak. Pagbit lagayam ka no. Suyaab ka no, ba't asuyad ngamin ni Sweetie. Katap no ti kasta, kata saan nga mapasamak, iti pa nagkarabal mi manen, iti kasinsin ko. Manong nemi. Idi ni Marie, ti ararman na, saan na kinayat, katsak ti kinayat ni Marie, at dapayin mapaspasamak ka na kami. Iso na lang, tamanipod dinistino kami ti adayo, kat maminsal na ti makabulan, nga agbakasyon kami dito ilawan.
Liniklikan ni Sweetie, liniklikak ni Sweetie, manong naming, imiti may sa gundaway, dinanon na iti adayo nga tiyanggi. Tapno lang maliklikak isuna. Apay, likliklikan na? Sweetie, likliklikan na? Haan? Ay, kumusta kay gayam ni kasinsin ko? Saan ko hayat ti kasinsin mo? Sino nga ti kayat mo? Si ka ti kayat ko. Nestor, nakaw. Ada kaya na yat kon. Kinapudno na kat sarsara baik eh. Uwan manong namin ako nakidirakam ko sarsara paem. No adda. No awan. Kahit nasa uwan manong namin kadagiti babae, diya ka mo no adda kanyak. Apay nga, siyak ti magustuhan da. Adumat digiti patak nga babaro manong namin. Kas kini Marie, siyak ti kinat na. Kas kini Sweetie. Siya ti kinayat na. Kahit gabo manong name ita sa anak na paidam, takayat kumet ni Sweetie. Pasensya ka langin, kasin, na ako naktinakam ko. No pakabasulak, I'm sorry. Ngayon mabaling ko pag-repeat hindi kitiduwa ko na. Nag-date kami kini Sweetie dito yung syudad, manong name, kit pakadakan, ti pagpintasan na manong, adot dolyar na. Insyapingan nak, inggatangan nak, kadagitag kakabaro, branded nga pantalon, pulo, t-shirt, kanda dumabay. Sweetie, aban ba't nararamidam ka niya tigastoy? Gabuti ba't patig ka unay-unay na star? Sikat kayat kung agbaling ka katakta ko na-inay. Yung mada-girlfriend ko, sino tapat patig ka na kami? Siya? Nga posible nga matawing ka sa Jihaway? Uwan no ti may salaing nga sirbadura. May salaing nga servidora iti karinderya. Siyempre, manong name pinagtipon ko, ti panunot ken ti puso. Ipatpatig ko ni Marie, nga mas ipatpatig ko itan ni Sweetie. Nangro na manong name, kat kada di matlang nga pa nag-date me, nag-hotel kami, kat dito nga naguktalang. Nga siyak tinangusat, ti ruwangan ti langit ni Sweetie. Nagswerte akon nga lalaki na kunak tinakam ko. Malasak man ti pa nagbiag sa anak ang makapagturpos iti kolehiyo, construction worker, reklaeng. Mangalapak sa diba kagayam. Ngayon na surte, kadagiri pabay, no labsak tagsaw manong nemikat sarsarapae. Aging ka manong nemi, nga nabayagin nga saan ko napansirarongkaran ni Marie, kat itinaminsan nga nakpanang sarongkar ken kuana. Awan isuna. Ada nang i-date ken kuana. Idi sa mo nga sarsarong karanen, adamaten mga i-date ken kuana. Asin no? Dito'y ko naluktalan manong nemi. Nga nimit lagayam kasinsin ko. Tinagusugatan ni Marie kaniya. Pamagayam tingkay nangigan kat sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Nestor itilawag sini nga daytoy ti maudi ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 4th week iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Baban ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Papagayam mi, kat ito makompleto nga maamuan ti pagtungpalan dito nga pagkasalitaan into no 12:30 hanggang alas 2. I-share kong tumit lang dahil nga programa ti lagip tinapalabas dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Naging madamang nga buibuya kanyak. Thank you for watching. Paki-share, paki-like. Ken siyempre, adatoy ni Mel V. Custodio Takatubay, ni Susan Rakipo, ni Feragacos Bacani, Josephine Nistango, ni sino pa? Kenda Dumapay. Ni apa at the present na. The present na. No, saan nga pa yung nakafollow ka na ti page ni Parang Ray nga Repairs na Sentenciador Award, pakipalo yun. No, into no madamdama kita may upload to yung video tayo iti YouTube channel ni Parang Ray. Paki-share, paki-like, and subscribe kayo kumati YouTube channel na. Tamay mabiboya yun, dito
video itilagip tinapalabas dati Sentensyador Award papagayam. Kaya kahit ipalagip ko man rin kita darakela premyo baka may sakada kayo nga agbibuya iti makapanunot nga agsurat mo no success story ti pagkasalitaan nyo. 50,000 pesos ti awaten ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang consolation, o kung ano hanga consolation, special award nga 5,000 pesos. Di ba? Nagbayad na. I-computer yun na pagkasalitaan nyo sa USL email address nga nemiruiz@yahoo.com o nasaan kat nemiruiz at, nemersstudio@gmail.com. Kas pagkarigan kayat yung asyak ti mag-interview kada kayo kas araramid din kita duma sumagmano malaki din kita papa-interview kanyak. Kontakan tak lang iti search yo ti Nemesio Ruiz nga Facebook account ko dita Facebook. Ket iti Messenger type yo iti sir kahit kumantak pa-interview ko ka para ti lagip ng palabas. No kas ti mabasak i-accept kayo. Ket sak ti mang-interview ka daw. Okay ba? Alawan la. Okay no okay nga rod. Kaya kita matabang agbibuya kanyak kasta ko nakitayem dili na duma at ito ni Abraham Ayuban na fiesta iti Dingras ni Alan Cortez iti Kawayan Isabela Norarin Perdido Tamala iti Bahrain ni Josephine Estango ni Feli Casa iti Lawag City Erlinda Stabilio iti Hawaii ni Ani Boromio Velasco iti Alisan Bilawag City Ofelia Bagawisan Leti Carbonel Tagabi iti Sarat ken Singapore Tessie Serrano iti Macau Jimmy Galsote Ana Pimentel, Ferragacos Bacani ti Manila, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ti Hawaii, ni Pampi Saludares, iti Dingras, Ilocos Norte, may samat dating runner-up iti last year, yeah? Iti 2023, yan, ti grand runner-up. Jenna Suker Bilin, Bobby Palada, Craig Hilo, Emma Arellano, iti Batak City, Bibian Natividad, Itabulog, Cagayan. Okay? Sige. Thank you. Kada kay abing sangapada. Mandamdama, padaanan dak dirmanong naming nga programa iti dirmanong naming nga page iti Facebook kag kita tayo tumandamdama. Salamat po. Thank you for watching.